If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Very important po. Pinoy Vlog YouTube channel. Joyride natin biyaheng Davao, Kalinan po tayo. Okay, dito po kami na-cake. Your birthday po kami sa Friends Night. Pinoy Vlog YouTube channel. Joyride po tayo. Biyaheng Davao, Taluma, Kalinan. Ito nga time nga bisa makakuha na ko sa simbahan. Ako naka-prepare kay pinaling bata ko na. Oh, dito unta niya. Mga ninong tinan. Ligo ka lang. Wala lagi pa. Hello, kay Kalang. Siyempre, tayo kay Kalang. Abrak ba yan?
Basta nga members natin. Wala ka. Sa buto na to, isa gusto magpamembers sa atin. Sila ang capital PF na to. Subscribe dito sa atin. Pwede na dito to sa videos mo palit. Pag sa atin itong palit. Ida na, sayaw! Celebrate guys at ngayon naman siya ibibinyagan guys. Mag-wait lang tayo kasi wala pa si Pastor Don na mag-officiate sa kanyang festival. Talagang napaka-bless talaga ang lugar guys. Makalaag-laag po na. Akong mama ko, pure siya nga Ilocano, tapos ang papa, sa kwan, kinigliti. Summer. Summer Leyte, Waray. Waray. Papa, pero kami nga magkakaigsoon, pwede man may magkakaigsoon. Yan, sa side me nga mama, nagdakot na. Kami nagdakot sa side sa papa. Guys, ang Waray o ang Ilocano nag-uban, mga isog na sila. Ang Waray, mukaan yun na, ngunit kinagsundang. Ang Ilocano, magyak. Basta bahala may kami mga bulanan. Hindi po di ba dyan palong? Magulat lang ang mga Yun sa panimang tiboy, kung ang bulan. nadyon sa tuwa si Kristo. Amen. Amen. Hindi na lang ko katiwa sa kanta. Wala niya May makatawag ka na. Ako po, tawagan ko medyo. Ay, dako na niyo eh. Baligyan niyo muna. Nana siya kining bunghon. Sorry nga siya. Sorbi na siya. Pati kani wala pa koy nakigunitan pero sa barangay lang sa na kumatuod nga mo ni installment na ko gibaligya sa ngani nga kantidad nga pila ka square meter ana Pila hatag niya ang down payment. Down payment. Pinoy Love YouTube channel. Joyride po kami dito ngayon sa Kalinan. Kalinan po kami. Birthday po and christening po ng batang si Friends Nathan Kina Adman. oh battery view na siya Dito ni Julian. Awal receiving na. Awal receiving na. Dili mag-away, dili na ito idea. Video, papabidyo ako ha. Okay. The Viand here.
Okay, yan po ang pagluluto ng viand. The way how to cook viand here in province. Lechon. Probinsya, simple ulam. Ito na ito. Simpleng ulam lang ng lechon. Ang isa ba, puti pa kayo ko. May pa niya sa mga diri mo una na pinaka the best dito sa downtown. Mahala. Diri kay nara sa tugkaran pa nun. 100 kilo ano ito ba? Diri po di walay nagabaligya diri lechon. Na. Depende po sa kwan. Kay order. Pila po ang lechon diri ninyo? 15 siguro. Order lagi daan. Salamat. Ang suso lang mi diri. Ay, video de ko panangid ma'am. Video, Pinoy Rap YouTube channel. Joyride po tayo ngayon sa Kalinan. Ay, bigi-bigi. Pangalan mo, sir? Giovanni. Thank you. Tawagan ang baboy. Tawagan siya nga. Ayun taon. Sakop. Okay, the two piggy now. Ito na sila ngayon. Naging lechon na po ang two piggy in the cage. Hey, Rob. Pinoy Rap YouTube channel. Joyride po tayo ngayon sa Kalinan, Talumot, Durian Village. Shout out.
Nakiki-birthday po kami ngayon at the same time binyag po ni Prince Nathan po. Prince Nathan. Ang atong Nate. Piloto na food. It's already cooked. The viand. So, nagbabalik kami guys dito. May birthday dito. At So, pagdungog mo ni Kuya di. Okay. Very enjoy po ang mga batang taga-Arroyo dahil po ngayon lang po sila punta sa lugar na like a province sea. Mas daghag sabaw. Lubi. Okay na. Ato pod. Dali, dali. Free flowing ng tubig. Flowing din na. hey Rob, we have a happening in here. How's your school life doing? My school life is good. How about you? It's good. It's not good because I am so tired. I am so stressed. I am so mentally stressed. I'm so financially stressed. Emotionally. Yes. Oh my God. I can't remember that. Emotional. This will miss you. Nana sila dire, sila Pastor Juan Gilbert. About my past. Mamba. Past is okay. Tawagan ko sa imo kay nangutana ko sa Right. Juan. Yes, yes. Let's start with us, yeah. Because Rob is watching us. Hi, Rob! Hi, Rob! Rob, it's my birthday. Please like and subscribe. Don't forget to click that. Wait eh. Yeah. Tawagan na lang po sila. Sige, mga to ko diya. Let's off. Tapos ko ba?
Sa may kanto. Sige, sige. Sige, pastor kay Juan, patunak ko. How about you? Would you like hamburger? So how about you? What do you like spaghetti? Because I like it's so saucy and it's smooth. Yeah, no, it's smooth. I not like spaghetti. And the spaghetti are so delicious and so saucy, so smooth. It's so cheesy. Oh, okay. What's your birthday? Where do you prefer to live in? Province or province or a warehouse? Province or city? City naman yan. Ang city is province or city? City. Province. How about you? I prefer city because city is so high class and I'm not what do you like? Mangan tayo. May kasama pala tayong foreigner ngayon. Unsa na si Mayit? Ato na po ko dito bi. Cutting bamboo. Ligon ni ligon. Saro ba to? Ligon. Balik ko na.
star. Daghan sobra ato kawayan dito. Gahi man to. Di ba siya kabalo ato? Di ba pare ato Erwin na puting dakuha. Mga butaw sa barangay. Di ba siya kabalo mo kon ano mo? Gado lagi. Rian. Rian. Kaligsik, kaligre. Buging ano siya. Lin, si Malin. Nanahuli si daddy dito. Basi kay balo ka tubo. Okay, di na ta kabidyog na i-sounds. Pinoy Review Channel. Dito po tayo sa birthday ni Friends Nathan. Blur black. Hala. Hala ka niya, te. Hala. Hala. Mango tree, malak tree, palm tree. Malak tree. Check my check. Wala na yung oh, pwede. Ipatuha lang ninyo ang walay kulit. Okay, so would you read like what I said earlier? Check. Check. Grabe sa sila Check 150. Minimalist lang kuya. animalist lang. Minimalist. Naguna-una ka. Ay, kuha naman ang kilo mo siya. Sound check 1, 2, check. Check. Yan na tawing picture sa tawing. Mic check 1, 2, 3, check. Target lock. Check 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. Check. Ay, picture sa ko. Sa cow with the balloons. No na? Ako sunod sa mo.
Ayaw lang ka ng make-up. Ano? Parehas sa tanin niyo kung mag-isa dyan. Hello, YouTube channel. So, Joyride po natin yung Kalinga po tayo. Ngayon, nakikirati po tayo. Thanks, net. Okay na. Next. Please po, pakisubscribe. Share and hit the notification bell for more updates sa mga latest news. Dili ka masakto sa kong video. Spider. Kanda ya, butterfly. Uy, sabi ko na. Ini kita may duk. Kuluran. Kulur. Ini maglapit. Ayaw laptan. Butterfly. Ako bot. Ako bot. Batman. Ay, ako na. Ako anahan big web. Pinipon sa kunahan. Jadi ka ng spider. Pili big web. Sa ulit, damo. Dili. Damang, damang. Go down. Go down. Let me do it. Asal mo beliya? No. Wala lagi ya. Adi pa dito kasi nakaon sa Bisaya Dito lang mo oh, para magpila mo. Kamu sunod. Kamu dito sunod. Kamu dito lang mo. Para kamu sunod. Ikaw dito lang mo. O, linya lang mo, linya. Diyan na.
Saan ka nakakuha ni? Cellphone, full battery ba daw? Full battery. Nakay ano kanang lahi Indian. Hindi ko lang dito. Buta na speak. Wala. Rusula. Dura dan yang dura. Kandenis darnas. Bagaimana Pak? Bagaimana kau nak tunggal? Okay, very good. Aduh, Spider-Man teh. Butterfly. Enjoy lang ang ano. Red flower ako ang red flowers ako balini. Red flowers. Red flowers. Bayang na kamalan. Kurang. Red flowers pa din. Gani ato mo na flowers ay ay, clown na. Bakang clown. Batman ya. Batman ba yung isuot? Batman? Bakit amo maninggat ba ito Yolio ka. Ang bigyan na.
Paris. May spider niya. Wala lang ako. Don't move. Ayaw storya. No, ayaw lagi storya. Kaya mag-move mo dali. Uy, Diyos mio. Kuya? Kuya, naguro ka kuya, uy. Wala na mo ba? Wala na si bis niya. Bis. Batman na naka-short dito ba? Di Batman ba? Kasi ribli ko na. Batman. Pero nanay mo. Koy. Malakas ko dito. Malakas ko dito. Gwapo lang. Umala, finish na. Ay, Batman lang. Malas ko. Gwapo ayaw. Batman. Sa'yo ka na daan ba? Spider-Man lang boy. Spider-Man ako ay Iron Man na lang chungaw. Iron Man na lang ako. Mickey Mouse na yan. Spider-Man. I don't know what I think I pick up. Kuya. Yes. Kuya. Kuya. Saka Kuya Bin. Dalawang lupad. Dua din. Ay, Batman lang niya pa.
Spider-Man ang gwapo na yun. Spider-Man. Spider-Man lang din eh. Sige, Spider-Man. Spider-Man na lang. Ito! Sorry ka kuya oh! Ito! Dito oh! Ano? Ay, sige. Uy, sorry ka kuya oh! Uy! Pinagab YouTube channel, Joyride po tayo. Ngayon, Carly, nandito po tayo nag-celebrate sa birthday and God please confirm Prince Nathan kina Adnan pa. 1-year-old po. Great. Ay, kanina hapon. Ito dito. Fortnite. Fortnite business. Next. DVD business. Ohio Sigma. Michael Jones, Alcala, Joey Ann, Kante, Carlo, Samuga, Spider-Man. Vincent, Chimaha? Saliega, Chimaha? Miguel Rivera, Spider-Man. Wilmar, Duya, AK Alinion, Vega, Bungo, Jim Lau, Vincent, and Michael Jack. Now, please. He's a good artist. Ay, katawan. Are you excited? Excited ka? Ha? Are you? Laklawan man kasi. Kanana ko ito. So, kaya maglalaro tayo na. Ito kasi ang likod pito, linya pito. Ikaw, dito ka. Ayun. Huwag niya mo, di mo makita. 40 pesos. So I request the activity of this painting. When we start the program, please see painting the face. Kaya mo natin siya. Ano lagi naman mo? Don't skip line. Saan ba dahil? Kaya kami sagit man. Sayit mo daw. Si Chloe, saan na mo ah? Spider? Clown. Excuse me. Yeah. Kay Eugene, dito sa sulod. Sulod sa kusina. Ah. Mainis mo natin. Sa ulo yung tubig. Temporary, 5 minutes lang. Ay, speech ka na. Temporary stop sa daw. Stop sa. Sugod nagbinyo. Last na Oh, last minute.
Start na dahil starting for the festing. Temporary stop po muna kami ngayon sa Finora YouTube channel Painting Place. Tawagan niyo siya, sir? Face cam. Face paint. Okay, stop muna ang paint. Paint. Ano yun? Face paint. Stop muna tayo dahil po mag-start na po yung christening po ni Nathan. Spider-Man. Stop to dati. Stop to daw. Stop. Stop sa ma'am. Stop sa daw kay mag-start sugod ng christening. Stop muna kami. Pinoy Rob YouTube channel. Joyride po kami kalinan ngayon. Dito po kami birthday and christening po ni friends Nathan. 1 year birthday po. Dahil mag-start na po yung christening. Temporary stop po ang face paint po. Dahil mag-start na po ang christening ni friends Nathan. Please po, paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment pa rin po. Dito po kayo, kalinan, nakikibuloy. The name of the sponsors, please occupy the seats in front. The visitors will stay. Wala ako. Dito sa front. Okay. Kuha na ko ng bangko. Masig na pa yung ninong dyan sa buwas. Hinong-hinong na. And of course, may request the parents. Devon and Chili. Focus, Mama Rico. Hi, Pastor. Okay po, mag-start na po ang christening po ni friends Nathan. Today, pag-praise po ni Pastor Don Caminadi. Pinoy Rob YouTube channel Joyride. Dito po kami sa Kalinan. Paki-subscribe po, paki-share and hit the notification bell for more updates of our latest video. Maayong hapon sa tanan. Welcome sa, of course, the birthday celebration of Prince Nathan, Rubis, and of course, his christening moment. And together with us is the parents, Buboy and Michelin. Pero makamemorize na dito sa makamemorize na dito sa Maligo ka. sa Michelin. Ang ako may nungguman pa kung kaya masunod ko sa SM na makakita ko Michelin na higit pa. Alright, so, once again, may hapon sa tanan. Ay, may hapon, And, Pastor. welcome sa celebration. And of course, is Nabahot, Jonathan. And we will have a Hi, Prince Nathan. Hi, Prince Nathan. Ito po si Prince Nathan. Uy. Yan po si Prince Nathan. Christening po niya ngayon and 1 year birthday po. Christening ni Prince Nathan. Ang sige apelido? Ang sige apelido? Ha? Apelido? Rudis. Aro. Apelyido. Rudis. Mama. Sorry. Naninang nahinon si Mama ngayon. Dito. Okay po. Rudis. Prince Nathan Rudis po. Siya po ang nagbe-birthday ngayon.
So, yan po ang mga sponsor. Ayun. Hi, Prince Nathan. Kanako kay mayugdan ka na uabot man ang problema walay makapahimulan walay maikakumpara sa imong ugma kung sa man kalayo ang langit gugma mo para sa tanan Hallelujah. lubod ako sa tiyan mo Yes. sa lima kanimo o Jesus sa man kalayo ang langit gugma mo para sa tanan Yes, Lord. Hallelujah. ikaw ang puso ikaw akong Diyos ug kalipay ko Katapatan mo, Diyos. katapatan mo o Diyos tunay na dakila Amen. Hallelujah. ang pag-ibig mo'y wagas at walang Hallelujah. 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 sa aking puso, sa aking buhay. Mapuring pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, walhatiin ka. Saan katapatan? Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, walhagin ka. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Salamat. Yes. And greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh
Yes, hallelujah. Amen. Salamat tayo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw, maiyang nagkatagad, ikaw kanina. So, ang iyang kinabuhi, ginabinisan niya. And because of this, Father God, very generous ikaw. Pamamatag ang Amen. panalangin sa Yes. Yes, Lord. mga bata, budak ko, pamamatag ang tanan niya nga pagpalinangilan at ibigyan ng pangandoy sa Hallelujah. And so, Father God, we commit unto you everything that is in this afternoon, the celebration of the birthday of Prince Nathan, and even his dedication unto you. We give you praise, we give you glory in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. We are gathered together to celebrate the occasion of Prince Nathan Rubis. At yung anak ko, mauli siya i-dedicate. Dedication, naani siya sa Christian community na i-dedicate ang bata. Mauna si Samuel na mao nga propeta. I-dedicate sa iyang ikanan sa templo. Likewise, Jesus Christ, dihang panganak niya, kung magdala na niya siya dito sa templo, i-dedicate. So, karong karong hapon, atong i-dedicate ni si Prince Nathan Rudis. Prince Nathan, Ladies. sa iyahang parents, si Bibot Rudis, o si Michelin di Abil Pocata. Oh, sabon. Ang tanan pareho, gagawin ko kandila pareho. Apa check? Urot na. Urot na. Kailangan tayo mga kandila, no? Kandila na to, signify na apin ka sa mga kining na celebration. Kining celebration is a day of para sa kining kang Prince Nathan. At lang niya nga celebrate siya ng Diyos sa atin. Tamo sa mga parents na gitawag ng mga second parents. Tawag ani is Ninong o Pinang. Tawagan ako si Mary Joy Dorias. Si Mayflower Villas. Si Evangeline Pilarion. Si Vanessa Tempuli. Kapuli. Kana, ito Wala kayo po dito. Si Rachel Mamanaw. Rachel Mamanaw. Ini si Risa May Dora. Napay klase. Si Ani Lu Lagari. Pagtundo. Ya, Jessica Kaberti. Jenilyn Cascara. Ina. Janice Lastica. Jenny Bibi. Jenny Bib. Asa Jenny Bib? Wala pa, bago lang pa din. Darlene Istigoy. Michelle Jones
Alcala. Michael Jones Alcala. Ninong. Joy Ani Kangi. Giovanni siya? Giovanni. Tara. Giovanni siya. Carlo Samoga. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.